iteka ntangerenewe n'Imana jewe ndatamba kandi ndashima umukama kandi ndahimbawe n'Imana. Tugire Kristo. Muraho murameze neza. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose, urukundo rw'Imana rudusage. Ababikunda tuzamura ibendera ry'urukundo, ibendera ry'ubutsinzi, ibendera ry'ubudahangarwa. Turi ku isaha ya saa 9, umunsi ni uw'190, umwaka ni 2025. Ibendera ry'uko ukunda Imana kandi uyikunda cyane, rizamure n'umwasa byumva, rizamure Rusiferi agira ishyari, rizamure umurozi yomoke, rizamure umunyeshara ahunge, rizamure icangiro kigenda, rizamure igikundiro kiza, rizamure ibiganza byawe bigira umugisha n'umugwiza, rizamure ubusore bwawe bugira iteka n'icyubahiro, rizamure ubwigeme bwawe bugira igikundiro, rizamure ubukenyezi bwawe bugaragare ko ari ubw'ingirakamaro, rizamure kugira ngo ubushinga nawe bwawe bugire icyubahiro, rizamure ubugwayi buhunge, rizamure karande mbi zigende, rizamure iri n'ibendera ry'urukundo dukunda Imana. Uba kuri uyu munsi w'190 n'izamu rya kabiri ni saa 9 zo kuca. Hari abari kubundabunda dogi bagiye mu mayira abiri ngo kuraba imbwa zihari kugira ngo baziremeke ko ibishambara babatwaye. Kibohotse ko ntibakababone iyo bagiye kubaraguritsa, kibohotse ko ntibakababone iyo bagiye kubavuma. Ngo abakinzi bamaze kwambara amababa y'ibihuna n'ay'inyoni ngo baje kukinda, baragahura na Kristo. Nibyo ukunda ibohotse. Uyu ni umwanya mwiza wo kugurutsa ikirere cyiza ku buzima bwawe. Bwira Imana uti ndagukunda. Umva dogi n'imbere ya altari y'umukama. Umva dogi sarapfuye umunyenzi ngo n'umunyejeri byiyambure, ubwo rusato wambaye gwambure, ubwo rusato rw'umubabaro gwambure, ubwo rusato rw'agahinda gwambure. Umva abana b'Imana dukikije altari y'umukama. Umva bikorekera mu buryo bwa data mu rubavu rwa Yesu Kristo. Zamura ibendera ryawe ry'urukundo ukunda Imana. Bivuge. Umva umutima wawe mubi nawe ararugiye kukugumitsa kw'ikirere kibi, none wumeze gute? Ngo barambona, ngo baranyumva. Kristo yaravuze ngo uzabwira uwundi ngo n'umusaza azoba apfuye. Bizaba bikwiriye yuko bamuta mu nyenga y'umuriro kuko arazi ko iyo byadufashe neza mutima w'Imana yaturekuye neza. Umva ntacyo dutinya. Umva icyiza cyose ntitucibanga, turagikora kandi turakivuga. Ugurura ikirere cyiza ku buzima bwawe, yakubyukira ubusa. Umva uyu mwanya ntugusiga uko ugusanze, ntugusigarane ubwo bugwayi, uwo mwanya ntugusigarane uwo muvumo. Umva zamura oya nawe ugwaye mama, ukebuke. Zamura ibendera ry'urukundo ukunda Imana. Ni Yehova nishi ubutsinzi bwacu. Dogi yes gera mu mutima w'imbabaro ukurayo umubabaro. Yes gera mu gihimba gifite ikibyimba ukurayo icyo kibyimba. Yes
gera mu gihimba kirimo kanseri uyikure. Umva, yes, gera mu rugingo rugwaye rukitse. Yes, gera mu gitereko cyamaze kugumbasha, ugiha umugisha, ugiha urubyaro. Yes, ugorotse gera arageza ku buzima bwawe. Kristo arajya mu ruhanga ruri mu icangira ashyira mu igikundiro. Oye, zamurira ibendera ry'urukundo ukunda Imana. Kristo araje agera mu gihugu kitagira amahoro agiha amahoro. Agera ku musazi uri kwa barozi awuhumanure. Agera mu nzu irimo ibifukunyi, irimo imbeba, irimo inyatsi, irimo inyanzi, irimo inzoka, ayihindurira amateka. Umva, zamura arageze mu migongo yamaze kunama. Zamura ibendera ry'urukundo ukunda Imana. Igihe infection utandukanye nabyo, amakarafura buri gihe cyose, mukirinde buri gihe cyose, ibishinga uguma wigera. Zamura ndaje tururirimbe tudefire. Umva, Kristo mwami mwiza, ganza kana sako. Yo zamura kwango rugende. Mukwiye kubanza gushyira amaguru mu ibase. Uyu munsi bihinduke. Icyahora gifuta mu bwonko bwawe ugikugweko. Wahora ukunda ntukunda. Reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose, ngukunda cyane mukama. Yo uri umwami wanjye. Reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose, ngukunda cyane mukama. Uri umwami wanjye. Reka ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Urakoze mukama, urakoze nyaguhora ku ngoma, urakoze mwami w'abami, urakoze kugura kuri twebwe ikirere cy'ibyishimo, urakoze kugura kuri twebwe ikirere cy'amahoro, urakoze gusesekaza kuri twebwe ububasha burimo ubudahangarwa bukomoka mu ijuru, kugira ngo akavuyo kose tugakugweko. Dawa twese ubyagiye mu ijuru. Iyi saha 9 tukuninaje mu bwoko bwawe, tukuninaje nk'abana bawe. Turazi kuri ku izamu ry'ubuzima bwacu, turazi kuraririye impome zacu. Amaraso ya Kristo natweze rwose, utuganirira ijambo ryawe. Amaraso ya Kristo natweze rwose, utubwire icyo twokora ngo ikirere cyiza duhorane nacu. Amaraso ya Kristo natweze, mutima wa mwana Nazareti, ikintu gishasha mu buzima bwacu. Uyu munsi turashaka kudandaza tukunguka. Uyu munsi turashaka abakiriya barungitswe nawe. Uyu munsi turashaka igikundiro gikomoka kuri wewe. Uyu munsi turashaka kwemerwa mu nyonga zawe. Uyu munsi turashaka kubaha no kubahiriza itegeko ryawe. Uyu munsi turashaka gukugwa kwigisuzuguro cy'ubugwayi, ubukene n'ubutindi, imibabaro n'ibyangiro bitandukanye. Uyu munsi turagomba guhakana urupfu, ikirere cyiza cy'ukuramba no kuranirwa, ikirere cyiza cy'uguhigwa, ikirere cyiza cy'ugutunganirwa n'icyacu, mu izina rya Yesu Kristo, umwami umukiza n'umucunguzi w'ubuzima bwacu. Yes.
Mukama Yesu ndakuninaje muri uyu mwanya kuko uri muzima mu bwoko bwawe. Ndakuninaje mu matwi no mu marangamutima yaba Kristo muri umuvukano wa Kristo komera Kristo ni muzima bari ku mpande zine z'isi. Abasinziye muri uyu mwanya bahagatiro keza. Abashitani ari kwivanga muri bo kugira ngo indoto zibajaganirize cyangwa bazobyuke bihebye. Ndabyase mu izina ryawe. Genda mu buzima bwawe. Genda mu bitanda byawe. Genda mu magara yawe. Genda mu nkomezi zawe. Genda mu gatiro kawe, agatiro karyoshe. Mukama Yesu nyaguhora ku ngoma. Abana bagomba kubyuka kugusenga. Shetani rukaba rwabagumije. Ndababohoje mu izina ryawe. Ndababohoje mu izina ryawe. Nibabyuke bakire ikirere cyiza ku buzima bwawe. We Yesu Kristo urukundo kigongwe. Ubwoko bwawe tunezereze. Ubwoko bwawe dutera iteka. Ubwoko bwawe duhimbane. Ubwoko bwawe dutwikurura imivumo n'imikoshi byose, inyatsi n'amakasiro byose, ibidayimoni n'ibisokuru byose, ibibembe byose tugendana bitubuza amahoro, bitubuza igikundiro, bitubuza umugisha, bitubuza ibyishimo, bitubuza kubyara tugaheka, bitubuza kuramba no kuranirwa, bitubuza gukunda tugakundwa. Mu izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza twitandukanije nabyo. Ndasengeye ubwoko bwawe. Hari ababohewe mu bukene. Icyo gice cy'urupfu, icyo gice cy'ubukene ndabatandukanije nacyo mu izina ryawe kandi uryemera bihabwe. Hari ababohewe mu karenganyo. Igihe baranafunzwe mbere byarase ko baburane kandi ubatsindishirize. Wowe nyine ubahindishiye akababaro. Hari ababohewe mu gahinda ko gutakaza ababo kandi batabazi batanabahambye. Ikirere cyiza ku buzima bwabo kibeho. Tugire neza nyagora ku ngoma. Tugire neza mwami w'abantu. Tugire neza rutare rw'ubuzima bwacu. Tugire neza kibasumba. Ababohewe mu mibabaro y'amadeni, imyenda bafise itandukanye, ibisuzuguro, ibyankiro, ugusazira iwawe, ukunanirirwa iwawe, ukugendera mu mipfumu, ukugendera mu mikoshi. Bagirira ikigongwe. Baha ikirere cyiza zabukotse. Ababajwe n'inyatsi zigenderera mu buzima bwawe, abahemukiwe nabo bakunda cyane, bagirira ikigongwe. Twugurura ikirere cyiza ubwoko bwawe. Duhabwe umugisha, duhabwe umunezero, duhabwe agahimbare mu izina ryawe Yesu Kristo umukozi mwiza. Dutandukane n'imivumo, dutandukane n'imikoshi, dutandukane na karande birandarandira muri twebwe ikatubutsa kuramba no kuranirwa. Amen. Haleluya. Duhe igikundiro Yesu. Nawe ushaka kubivuga. Tugire Kristo. Aba Kristo mwahisemwo iri zamu rya saa 9, zamu rya kabiri, iri hagati ya saa 9 na 12. Tugire Kristo. Imana ibahe umugisha. Imana ibanezereze. Imana ibarinde kubabara. Imana ibagurire imbibi. Aho mubyumvirije hose muhabwe umugisha w'impinduka mu byo mubayemo byose, ibyangiritse bikundike mu izina rya Yesu Kristo. Mu byakire nk'uko mbibatuye ko kandi mu byakire Imana interiteka ibishitse nk'uko yabyandikishije muri za 44. Akanya rero murazi yuko muri iyi minsi, muri iki gice cya kabiri cy'umwaka gisozera umwaka, kizosozera mu mwaka, kwizamu tuganira ibijyanye nawe kenshi. Nk'ubu kimwe maze kubabwira bibi, kimwe mu bintu bishobora kugura ikirere cyiza ku buzima bwawe, ibintu byangiritse bigakundika, ni iki ngomba kubabwira.
mwene bwe sinamusabye uruhushya mugabo ntacyo bitwaye nanamubwiye mugabo ntacyo bitwaye kuko ni nk'inahe na rosari saa 6:29 murumva ko tuba duhejeje kwakira isezerano rishasha ubwo n'umukristo yanditse message nabwiye cyane abandika mu gihe ko kenshi message gishika mba nayibonye bitandukanye no kumutaga ari gemba ndiko nakira abantu gemba ndi mu bindi ngabo mu ijoro kenshi mba ndiko mazamu yanyu kenshi iyo wanditse mu ijoro ndabibona kiretse wanditse ubwo nyine bitubirana n'izamo yanditse ngo mama wanje mwumvise naye yiwe ariho je yiwe nabarungikiye kugira mu byumve muharanira ico muzi kuko inaye kandi Imana imuhumugisha gose muhumugisha uguje kabiri nanabimwatuye ko naye mubwiye naho ngira yari yamaze kuryama naye murungikiye mugaca afata ingingo ko arico ngira nkoresha mu kuguruza ikirere ciza no kuvuga ikirere mwebwe mushaka kuguruza ikirere ciza ku buzima bwanyu mumenye ko Imana idasuzugura ico yavuze niba Imana yaravuze ati gira iki igihe cyose utagikoze uzomenye ko hari ikintu wibwe mu migisha yawe niba Imana yaravuze ati makimwe muri 10 niba Imana yaravuze ngo ngiriruko niba yaravuze ngo genda gusuhuza ntuzovuga ngo nanje sindagwara sindagirana uzomenye ko igihe utabikoze ugira iki ubuhombye ariko n'ubuhombye kandi icyo uhomba kiri hejuru y'icyo ubutanze kuko iminwe itanga yama hejuru y'iminwe isaba bisigura ko Imana yakubwiye ngo tanga udatanze ubuhombye ikigwije nka 5 canke 10 ibyo wagize ibyo watanze ibyo utatanze ibyo wirengagije nimba nk'ubu kujya gusuza umuntu byari gusaba nk'ibihumbi 10 na karonanze akabishi utwo kuguteka ikiniki ukareka ukamara ukwezi kose ntagire icyo gutwara cyo gituma nagiye tibuga Imana ibashiriraho ibintu mu nzira kugira ngo bimwe bibigishe muyegere ibindi bibagirene bikabura ubwonko bwayo nk'ubu urumva uri nko mu mvukano wa restaurant komera Kristo ni muzima ntacyo wo kwitwaza ngo nabuze umwanya ngo nari ku kazi ngo nagizene no nuvuga utuku kwezi ngomba gukora umugisha kubafunzwe uravuga uti sawa aramajana 5 y'amakara biranoroshe ushira hamwe none tubaye 10 bakagira amajana 5 tuba turosa ngaha ni amakara mu tuba turosa hari imitego hari ibintu mutatora nka mwiregoza kuko hari ibintu nibyo usanga kuko nanjye hari imyaka 5 namaze uwo mbwira ati genda uraba umuntu agwaye bitokunda mugabo n'uyu munsi none namaze nk'itatu iyindi 2 nari maze kumenya twari tumaze gutanga igikorwa muri komera Kristo ni muzima ushira hamwe n'abandi kandi uwo n'umutima uciye bugufi kuko babisaba hari gihe rero shetani uca rugutera ngo ngo reka none bagiye kwirira ubwo nyine ukaba uhamugaye umuvumo mu byawe kuko bariye ni Imana izobaza n'umuvumo kuri bo none urakenyeye umuvumo wa mugenzawe ubu wawe kuguruza rero ikirere ciza ku buzima bwawe ngomba ndabaganirire ko ni kumvira ni kubaha itegeko ikici Imana yashinze kubera ko imfishingiye nkoreye muri WhatsApp y'uwo muntu ngashingira kuri message y'uwo muntu nawe je yiwe yugushima kuba nkayiba no kuvuga iki umukristo wo muri restaurant komera Kristo ni muzima mwumviritse ngo acigiye kinini yakuvana yigishijwe kimwe muri 10 ashaka kugitanga mugabo ngo yarakoze telefone guranga amikindi naco hariho n'igihe nyandikira simusubize mugabo kutamusubiza jewe so ubugabo bwanje mugabo nkibona message yiwe yambwira ati ndagusabye umuyo nimero nkorero umugisha cyo gitiwe jewe ikintu mbere yuko ndamuyo nimero nambwiye ni igihe cyose wabyipfuje ukananizwa natwe ndasabye ngo Imana ikomere umugisha kabiri nukuvuga ico gihagize ico gitekerezo akaba kure yinyisho yajewe nategereza kumuhinyisha ntashaka kuba victime yacu no cyo kibereka ko Imana strategic reka ndabasomera message y'ibyace bimubako ngo ndabashimiye ko mwamaye izina ryo gutangira ko kimwe muri 10 munanyifurize umugisha nihariye nanje uhabwe amwifurije audio mwayumvise yewe muje kuyumva inotine simike muje kuyumva mugabo cyane mwumviye iyi message ngo kimwe mu byo no bamenyesha nuko nari naragerageje kenshi mpiga uko ndi butange kimwe muri 10 birangira byanse namba kuvuga nimero ikanka kuduga kuri WhatsApp mwumvirize ingene Imana ikora ubundi rya nimero sinibaza ko yigera yanga nabyo nibaza kuko ari mikashi canke kukashi ya ntiyigera igira mugabo mwumvirize ububasha bw'Imana ingene bukora mwumvirize
Imana yari imurindirije imwereke ko bige babatura ko bishobora kukuba kuko ibyumvira mu mutima kuko Nehemiya yaravuze kimwe muri 10 rero ntimuzogifikinishe no munsi n'umwe ntimuzokwigera mugifikinisha kimwe muri 10 uzocature ko amaetaje ugipanze inzu y'ibihumbi 200 udashobora gupanga ibihumbi 100 kimwe muri 10 uzobyature ko kutagwara malaria kutagwara urumva uzobyature ko kubyara kandi ubizi ko uvuka mu muryango w'ingomba cyangwa ubizi ko ufise imyaka uri kuregera menopause kuko kimwe muri 10 kizana ubudahangarwa bw'Imana. Niyo mpamvu ngini naye musanzwe ngini naye yini naye ntidushobora kubandanya tuza tugumye naye kuko tuba twigisha nawe aje kubyumva rero ntashavure kandi nta nicyo bitwaye kiretse ko bimuzanira umugisha guje kabiri. Ubundi murazi ko inaye zanditse sindazirungika mugabe yindi ko ndasoma ndi muri WhatsApp yiwe icemezo n'icu umugisha nacenda mwifuriza nawe message yaciye asubitsa. Nikuvuga amarangamutima y'umuntu avuganye urumva ko ari mu mwuka w'Imana nuko harimo gushinyagura canke nuko harimo kwigana kwidigadega burya nimwigisha twipfurizwa ntizifise imbaraga zimwe nibazobahende mugabo wewe wipfurijwe umugisha kubera kuba wisobanukiwe uvuga uti nahaye yembeje ko nzamutse kuri mwene umugisha kazamuka kumanuka ukomeza mugabo hariho umugisha wumva kuri mw'ubumana urumva kuri mw'ubutware wumva kuri mw'ubushobozi uwo mugisha rasu w'umukozi w'Imana yiya so umugisha w'ijambo ry'Imana yiya no ni imyanya yo gusenga ni imyanya yo kwegera Imana ni imyanya yo guhereza bimwe by'abakristo kuko nawe natwe tarige dukama bigahera mugabo je nibaziye tuvuga ngo turakama bivana n'inyifato zacu kuko je nk'ubuse Sherese ubugaragwa bwanje buza ryari iyo nitwaritse cyane nk'ubu hari igihe ninjira cyane mu bintu bya business nkabona ko nshobora kwigisha nkigisha muganga afata nk'amasabiri cyangwa 3 ngakurikirana ibintu bya business byanje ibintu nkumva tacho bitwaye kandi abikona ubugwa neza ndabarayi abangikije bo barabimbwiye ati nutoze kudukwegera ibyo bintu bihebe yamaga babikumva kwingabera zigiye ukambutse ibyo bintu bihebe atoshingira intahero zine canke hariho nabandi babanyinga ari undi mubanya akunda kuzanga akunda no kugira ibiganiro bose ndagusabye ibyo bintu bihebe kugira ngo ubwoko bw'Imana ti kuko nikuvuga iki Imana urumva biteze uruhombe kabiteze inyatsi nanje nkagira umubabaro ngaje mbona umenga Imana yandenganije kumbe si by'Imana ari ibintu bitabangikanye nikuvuga rero iyo umaze kwibangikanya Imana uri umukozi w'Imana ari gihe muvuga ngo none ngo ubukeneye kuri ubukeneye nukuri ukorera Imana ukaba uri ibyo ugenda barahi kandi ni wosaba ibyo kurya ni wosaba ibyo kwambara ndabarahi ukorera Imana mukuri ntabwo Imana ari ngiye agenda barahi ntimuzotinye no gukorera Imana yamaga ibyo muvuga ngo bose ngo ngo baribwiriza bari yemwe nimwiyamagare muze mukorera Imana ndabarahiye nimuzobura icyo mujya n'icyo mwambara ntibikunda kugubwa n'ububasha bwawe n'ubushobozi bwawe nikure kuravuga uti nyirekera mpfe nka kujya kwa Yeremiya muri cya kinogo nukuvuga iki rero aravuze ngo naragerageje biranga ariko nagira mbabwiza ukuri cyari kindi Imana igomba kumwereka nanje nyereke twese twereke kuko nanje natangaye umviriza ngo kimwe mu byo nabamenyesha nuko nari naragerageje kenshi mpiga uko ndabitanga kimwe muri 10 birangira byase inimero ikanga kuduga kuri WhatsApp mubyumva neza mwibuke ko ari etiquette zirazunguka muri Komera Kristo ni muzima bitaba bisabwa ko abanza kwandika kuri WhatsApp ahubwo bisabwa ko kuri WhatsApp arungika message muna byibuke kugira ngo iyature kugira cemeciwe ama cyakushikano giye abo mwature ko mugisha mu byibuke siko bimeze icyo kitiwe mwumvirize ngo mu gitondo ndiko ndumviriza audio yo kuguruza ikirere cy'umugisha ku buzima bwacu nayo audio turimo n'ubu nabonye ko yajyanye ko namusubije message isubiza umugisha wiwe gushima umugisha wiwe nasubiza ngo ndiyumvira ati reka nongere kwandikira mama wanje uvuga mama Komera Kristo ni muzima ndabe ko yonsomera message kuko nari maze ukwezi n'inusu mbiti cicumi nasezeraniye Imana kuko natahuye ko ari cyo cyonyene kizitura ibyaziritswe murumva hamwe kibitse cyo kiriko kirakora ndaje kubabwira iyi ni naye yiwe rumva ngo bikagenda n'izina rya Yesu Kristo nakuvuga akamaro k'icicumi rero ndishimye cyane kuba natewe iteka bigakunda Imana ihabwe icyubahiro kandi ikindi mu byo nishimiye mbonye mwuyu mugoroba intayiwe rero
muba wagaza kibitse narabwiye ubundi yakibitse ashaka kugitanga abikira Imana kuko yabuze uko gitanga yabuze uko abigenza mugabo narababwiye nuronka 10,000 nuzovuge ngo reka nzoziganye ngo mu kwezi kuzanzoronka 50 no uburi kuri henda kuko nk'ubu uye turi kwisezerana ryo ku munsi w'190 ubundi imivy'Imana yaremye iravye inyandiko cyane inyandiko za Paulo n'iza Yesu Kristo urabona neza yuko buri munsi Imana irarema ikintu gishasha kandi buri munsi ari abantu baba bagenewe ibintu bishasha nka kujya ko mu gitabo cyabo cyamaze 6 kuri Gideyoni na se wiwe Yoashi ugasanga uwakigenewe arasamaye yatwawe n'uburaya yibereye mu kaborego yibereye kuragunza kumbe niwe yakigeneye wewe Imana isanzwe uri kurataka wewe Imana isanzwe uri mukuri nikiyigarukako no niko Izayi 55 avuga nikiyigarukako ubundi iciza cyo kuba muri community kuba mu muryango no kwifurizwa umugisha no muryango ngira ndakibabwira sibyo nukuvuga Imana nk'ubu saa 6 z'ijoro yaje munza kumviriza mu isengesho nagize navuze ati n'abategekanije kuzotoranira irindi zamugabare muri uyu muryango umwanya ukabasinziriye barinda indotombe nukuvuga umugisha twatuka no turiko turagabana muraja kugabanako kubera iki namwe mwizamu rya 6 cyangwa 7 muzoba muri maso namwe umugisha wanyu turawugabanako nurujagwa nico ciza ca community umuryango cyo bituma ngo 2 cyangwa 3 iyo bahuje umutima barondera Imana biyerekeje na kwijana ico kitivo ko numwira mwiyereka sico ndiko ndegeje ngoma nze kuri iki kintu ngo arishimye cyane kubatewe iteka bigakunda ngo kandi ikindi nishimiye nabonye mwuyu mugoroba haheze nk'iminota 30 cyaca 10 cya wowe wabika uvuga ngo turacari duke uzobuze ibyawe kuki uyu munsi ujana 90 jimana n'igihumbi 50 kiretse abadandaza kuko abadandaza nawe ubwawe na ntuzo buri uragira na evaluation ushobora kugira mvuze nk'ahandi uvuga uti German nasezanye ko nawe uzomuza n'umuhesha w'umugisha akangurira ifana sibyo akangabira nsinzo nuzovuga ngo urumva ngo nikora bamaye 5 amajana 5 yikure ko yahimano yageregereje kuko ku munsi ejo ukurikira hariho umuntu azoba yahunze umugisha wiwe Imana ikacigutera ko ngo nasanze umuntu atunganye mugabo bijya kujya ubiki cya 10 nukuvuga n'umugisha wawe uteba kuwumva uteba kukugerako mwabyumvise mwige ko buri munsi Imana nigupfumbatisha nerega ni naho uronka isengesho rihindutse bundi byo muhoramwe nibisabisha kuko impamvu uronka isengesho rihindutse uravuga iki Imana no munsi wandamiye no munsi ni wandamiye Eliya ngo Imana imaze kumushira ku kagezi k'ikereta ni mu wa 18 ngo Imana imaze kumushira ku kagezi k'ikereta sibyo Eliya niyonge yaciye atunganiwe yarazi ko ari izamugiye ibikona riza no mukate akamenya ko akagezi kaharanywa amazi muri Isirayeli nzima aribo no mazi akamenya ko ari ku mugabano gwa Sarefati ataki muhangayikisha nta nuko arafise ubwoba ati none wa mugore Yezebeli avanga Sarefati Sidoni no yarateka kubera ki yarafise cyabandi badafise mugabo Musa akagezi Imana igakamya niho Eliya yavuze ati Imana ungiriye ibiki Imana ugati jya kumupfakazi no mbw'Imana ariko yagitsitaza ciyunza n'imyaka kuko ba Obadiya bari bamaze igihe batembera barabikora nka Eliya nuko ari activity mbijanishije nuko mubyumve ko atari mu buryo bwo gutanga 10 gusa no Imana umisi yose ari ikinibika kugira ngo uwundi musi yagize reaction kuri wewe irekure cyakira byumvikana ko uyu munsi nimo wasabye urubyaro cyangwa wasabye urukundo wasabye urugo ukaba utarageramo nibisigura ko Imana itararuprepara no ahubwo hari activity hari ijambo hari ikintu Imana ibikurindiriye ko kugira icyo kintu gikora ikigupanti ikubadika voilà reka nkoresha ijambo ko riri muri Bibiliya muri Yeremiya 1:8 kubadika iryo jambo riri iki kubadika ahantu yagushaka byumvikana ko buri munsi Kristo yarayivuze neza ngo ni mwame mugabye kandi amatara yanyu yame yaka aravuga n'abakobwa b'ibigugu bajujuse bamatara n'amavuta avuga ngo umukwe ngo baraje uko mutazi ngo umeze nk'umusi w'igisuma nuvuga iki iyi misi yose wisuzuma imbere kuryama ukiyeza buri munsi Imana igutereka mu mugisha wa ubushasha niyo mpamvu muri Yohani yahoze ubwiriza Yesu Kristo ni warazikiri ku mutima wa Kristo burya ni nawe yamusanze no mu rubanza imbere ya Pilato nawe uri mwigisha n'umwe binje yose ke Yohani
Yohani yaravuze ngo muri Kristo Yesu, ngo mu bwiza, ngo mu bushobozi, mu budangago bwa Yesu Kristo, ngo niho turongera ubukomezi bwo kuva mu bwiza tujya mu bundi. Igwane cya mbere umurongo wa 16. Byumvikana iki rero? Icyacu utaracikura ko ngo kireke ko bicawe. Imisi yose ubu gifise isezerano heraniwe n'Imana, ubu gifise umugisha heraniwe n'Imana. Aka kano mukanyumvire muzaba mukoze. Ni ukuvuga rero cya kirere cyiza cyawe kiba kihari, kuko ubusenga uba warabyigishijwe, ubu byumva bikanga ko birekura, mbwa nta bugome buba burimo. Mbwa Imana yagabwiye ati byawe ndi kubikora. Muramaze kubona nk'ubu watwaye kudepoza ahantu, bakagira inama nk'ubu nka shefu, reka mfate ikintu cyoroshye atari akazi, mfate nk'ubu nka x-ray, karangamuntu, bijya musaba sinyatire ya musitaneri cyangwa umukuru uwo ari we wese. Wewe wabyandikishije, warishe muri banke cyangwa muri obere, warishe gajya kudepoza. Ushobora gusanga musitaneri ari bigatonda, ushobora gusanga atari ari bakakudepoza, ahubwo atahora haciza yizi agakubita kwa masinyatire. Nimba babikora mu buryo butari bwo ntabyo nzi, mbwa nuko nzi ko akarere baba bakajejwe ibyo ko bikorwa. Ahora haciza yizi agasanga ibyo umusekreteri depoje agakubita kwa sinyatire. Murumva ko bisinye, hariho condition nzuko udashobora kubitora. Kimwe ushobora kutagenda kuraba ko yoba yarabisinye. Icyakabiri ushobora gusanga yarabisinye umusekreteri ataraza, ubundi yaje niba bisaba ko bahari. Nibyo bintu bibiri. Rero kimwe mu bintu bituma amasezerano yacu imigisha yacu tutayibona kandi gafatirwa, ndaje kubaganira gato y'ahantu muhafi nanda. Kandi gafatirwa ni kubika kimwe muri cyo byo mugama, kuko ni activity y'umubiri, no gukora ikintu gishingiye ku butunzi bwawe. Kubera ko imvuze ku butunzi bwawe, ubundi ubutunzi bw'umwana w'umuntu buri mu byo bubiri, ni ibitekerezo bizima n'ibyo ukabakaba n'intoki. Basi mviriza ndababwira nimuvuga ngo ni injyajya. Dawudi yaravuze muri Zaburi ya 18 ngo Yesu akakana nakavuze n'abambi. Ega sine ya 10 no mu bami no muri Samuel wa 2:23 biriye, ariko reka sumega muri Zaburi. Gukurikije iminwe yanje, wihweje iminwe yanje n'ubutongano bw'ibiganza byanje ko arampereye. Voilà, ndashikiyeko. Zaburi ya 18:20. Mwumvirize ngo umukama yamere yakurikije ubutungane bwanje, akurikije ubutonganuke bw'ibiganza byanje yarampembye. Nkako nazigamye inzira z'umukama kandi sinikuye ku mukama Imana yanje nk'umubisha. Umviriza 25. Ngo umukama yampembye akurikije ubutungane bwanje. Akurikije ubutungane murumva ko ari kumva itegeko rya rudasumbwa ukashira mu ngiro. Akurikije ubutonganuke bw'ibiganza byanje murumva ko ari kugira icyo uramvuye, icyo utanze, icyo urekuye. Ngufise ubuntu mwereka ubuntu, umuntu atunganye umwereka kutunganye, umweranda umwereka kuri mweranda, umubisha umwereka ububisha. Mwako ni wowe uzokiza abantu bicisha bugufi ugacupya amaso yishira hejuru. Ni wowe ucana itara ryanje, ndaje kubabwirira itara kuri uyu mu Kristo mfatiye ko mukugurura ikirere cyiza. Ni wowe ucana itara ryanje uko zugurura ikirere cyiza. Mukama Imana yanje niwe amboneshereza mu mwijima. Mwako iyo turi kumwe ndatera inteko, turi kumwe n'Imana ngasimba uruzitiro. Iyo Mana inzira yayo iragororotse, ijambo ry'umukama riracyoroye, niwe nk'inzo yabo bose bamuhongerako. Vuga ngo umuco, vuga ngo umuco. Nukuvuga rero aha Dawudi yaravuze ngo inyenga z'inzuzi zaciye ziboneka, ngo barangwanije umunsi nagira ibyago, ariko umukama yari inkingi yanje, araheza aranjana ashira hagutse, arandokora ku kankunda. Kubera ko iri jambo yahereko Dawudi riri muri Zaburi nyene haruguru gatoya, ni kubera ko Dawudi yari yarabitse umutima wiwe ko yizigiye Imana kuri isi y'abazima ko azohatabarirwa naho se na nyina bamutaye.
kimwe muri 10 biragutora bikagutera iteka bikaguteturura, kimwe muri 10 biguhindurira amateka, kimwe muri 10 bigukura ku ibyonye. Rero iyo kimwe muri 10 utaragitanga waracigishijwe cyangwa ukaba utaragitanga uko mushaka kumubwira ngo n'abapagani nabo gute, no burya rero iyo kurigisha ntuzokwikompa n'ikintu neutralize Imana yagushinze gukora, kuko nawe nimba uri umupagani genda ukora iby'abapagani amuhembe kuby'abapagani. Kuganira n'abakristo bagomba kubyaza umusaruro imigisha yose y'ubumana. Ni kuvuga rero uyu mukristo reka mbananye gato y'ince mvuga, ngo kandi ikindi mu byo nshimye mbonye nk'uyu mugoroba haheze nk'iminota 30 batarama message yuko ubutumwa narungitse bwashitse, ariko yari yamaze kubwikurako. Nca mbona message mbwira ko hari umuntu yaragwaye twateguranye business no mwinjizamo akiteza imbere, nanje nkagira inyungu z'uwo ninjije. Yari yarambwiye ko azoyikora, ko yaciye agwara amafaranga cyatwagwa n'ibitandukanye, ariko mbonye ubunyene ambwira yuko yakize kandi n'amafaranga yo gutanguza business ye yarishe, ngo ndamubwire uko yoja kuyatanga. Mwabyumvise? Nugomba guhabwa mu bwami bw'ijuru utanga, kandi mbere yo gutanga ibintu bitandukanye n'amashikanwa y'aboro, ibintu bitandukanye no gusuhuza ku bitaro, byose bifite akamaro. Mugabe iki kintu cya kimwe muri 10 ni itegeko rya rudasumbwa. Iyo uryubahirije uba weretse Imana uti Imana ganza uracaganza uko wamye nikuri, kandi ibyo ni izina yiyise yavuze ngo ndiho ondo uriho. Hani vuga ngo mu bwuzure bushasha yamwamuzi mu bwuzure bushasha aho Kristo avuga ati tanga byose. Yabwiye Petero ngo nawagize icyaye banaki, muga Petero nawe yamubwiye ngo twebwe twahebye byose tugakurikira, nta soni. Mwabyumvise? Nukuvuga iki rero ngoma ndabigishe kuri iyi message yamubayeko. Nukuvuga haciye iminota 30 atarayatanga, ngo aciye yumva ko umuntu bari bamubwiye ngo nukuvuga yari umuntu kubwiwe amuzanira inyungu kuko yinjira muri business arimo. Nukuvuga mugabo byari byahagaze. Ibyo byari byahagaze, reka mbabwire ingene cya 10 gikora. Iyo nk'ubu uri kujya mu nzira yawe uhererwamo umugisha, hari igihe shetani bamugome agaca kuri mugenzi wawe akamuteza ingwara, akamuteza igisuzuguro, agatakaza uburyo, canke akamuteza ikinyoma, hakaza umuravuga ngo ngurara abashaneze iyo business reka nguraba neza n'ujya muntu muri ko murakorana, agatangura kuzika inzara, kazika inzara. Wowe ukaba uri kurabihomberamo. Muga kimwe muri 10 ikintu cyose kiri mu muco ufite uburenganzira kiba kikozana mukatubirana. Rero nk'ubuye kandi Bibiliya iravuga muri Zaburi ya mbere ngo arakava umuntu agena n'abantu bakoba Imana batukegura Imana, ngo umuntu amajambo y'Imana yacu yavuga ko tuyumva burya nikosa. Ngo hahiriwe umuntu atagendera ku moye y'ababisha, adakurikira imigenzo y'abacumuzi, kandi ntiyicare mu gihe cy'abantu bagashinyagura, agahimbagwa nyabura n'itegeko ry'umukama, kandi akazirikana itegeko ryiwe ijoro n'umutaga. Ngo azomera nk'igiti gitewe iruhande y'imigende y'amazi, cyama ivyamwa ku mwaka wacu, amababi yacu ntiyigera kabirana. Ibyo akora byose bizotungana. Urumva? Ibyo akora byose bizotungana, uko ariko ikosi ko bimeze ku mubisha. Umubisha ngo meze gute? Ngo babisha babo bameze nk'ishingwe rigurukanwa n'umuyaga. Ngo nico gituma babisha batazoragama mu rubanza. Cyo kimwe n'abacumuzi mu ikoraniro ry'intungane. Nkako umukama yitwararika imigenzo y'intungane, imigenzo y'ababisha nayo abazimiza. Niki bisigura? Urabana n'uwo mukristo ashobora no kuba yaraguhaye, cyangwa akaba ari umuntu yamubwiye ati reka ibyo bintu bya business agasa n'uweshesheje. Ku by'ukuri Imana kuko ibona ko ari mu inyungu za wa mukristo atanga kimwe muri 10, itegeza kumuzanira umuce kamubwira ati nta soni, byerekera ibyo bintu bya n'umugome ariko aragoteza inyatsi. Ni kuvuga rero iyo ugendana n'umuntu yubaha Imana umukura kumugisha, kuko numwe bazokorana business murumva ko nawe yarahombye kubw'ugucubwa cyaye kubw'ingwara. Mwabyumvise? Ni kuvuga rero kugendana n'umuntu yubaha itegeko ry'Imana. Niyo mpamvu nababwiye muri rya zamu specialement tugomba mu icyamwa, tugomba mu intahe zo gusengera abacu bagwaye ingwara z'umutima iz'umubiri n'iziki
n'izo bugingo uvuga ibyago ibitekerezo bibi imibabaro ko kizira kuvuga ngo rizamu undarijemo ngomba kubigisha umusaruzi ubwami bw'Imana nje muri baba ntimana ishira mwigabire uko ajya kashi dusengera ububashe bw'Imana buze muri twebwe buze muri abantu bari muri gazamu nyene haba ngo ubikore kuvuga uzi kujya icacumi cy'umukama no singomba ngo ubuyatanga ngayo no aho uri hose mugo butagira icacumi cy'umukama genda muri Pentecost wanyu genda muri Catholic wanyu genda hose kuko ngaha muri yo muri abakristo batandukanye aho uzobye kuko icineza niki nico akoze mu kwagura ubwami bw'Imana no mu guhinyuza umugambi wa shetani kandi nico ugaruka kuronka kuko natwe urazi guhora usengera abantu batigera bishurwa n'ikintu na kimwe muzi hatari mu nama y'Imana nogira mwe nimuziga mubyuka urazi kubona abakristo bose bavuga ngo mama nitamakomera atari naye nimwe hari muzigana bijyana umutima inaye nizumukama mugabo iyo uri umwigisha w'ijambo ry'Imana upfukamira Imana utingirira neza iri jambo ribohora ubwoko bwawe iri jambo rikiza ubwoko bwawe none cyumbwira ukabura umuntu numwe yakize no mugongo kabura umuntu umwe yarose n'urubyaro Imana inanyumve ko akaragaye ndibiduteheje inanyumve sibyo nukuvuga rero twebwe ineza yacu nuko ubundi narababwiye ko nta n'umupasiteri cyangwa umukristo nagira umukristo uzakwigisha ngo uje gusengera iwacu azoba ari ngaki azakubera iki azokwamira ibyama ngo bazorangwa n'ibyamwa bama hama unyugwa n'ingeso ziwe aba arizo zikoresha niko Yakobo yavuze zimaze gukoresha uvuga uti iyo ngabire uyikuraho byagenze gute ubwo mugisha yo kuye byagenze gute uzobukiriyo sigaye byose hari gihe musanga mwishitse bijanye n'uburyarya ariko Imana ibuturinde mu izina rya Yesu Kristo nuko murumva rero ubwo ngene Imana yaciye ikura yigica ati rero kamwereka ibyo nari narakubikiye mwamaze kubona abantu bagirira surprise basi mwamaze kubona reka ndabagenera ibyo muzi mwana umugeni uyageni bose bujya rugero rushungu bifuka rosigura ngo bari umugeni ari isugi gasike icana kwijana sike ekada sibyo icyo babitongereko sibyo simbuze kujana ababyambara bose baba batari isugi no mugabo sibyo kuko ikimenyetso n'icyuko ari ababikora batari isugi ntiyagira icyo baba kuko icyo bagaruka kuba nicyo mu isi y'umwuka n'ababikoze bari isugi kibabako niyo mpamvu nabwiye kujana ni dekoro n'ubundi buryo bwo kuryohera ubuzima bwo kuryohera umubiri umunsi wawe ntuzowibagire mugabo rero General Biziki was Jeno kuringa bigenda ukora pana kuvuga ngo ubusugi cyane je ari ibintu ntoshobora Jesse nibaza ko kintu nacivutse kuri Maria nibaza ko bagiteretse nkariya kuko nivyo n'uduje zidukeneye baje kwimwesha ariko mana hari gende bana itwemera ko tuhagarara mu bintu bitari byacu kabisa kuko je ngudi ko ndibugigana urukazo naruterura ngumubega bariko barangora nagenda gusoma igisoma kuri altari nkumva ruranduhishije kanumenga kubyukuri umugabo kugira rusegura ruterure ngano nawe arasarishije ari yambuye iteka ry'ubugabo kabenyene ko yari protocol Dokori ari ibintu nitwabigenewe twese hari ibyo twagenewe dufite mu imbaraga Jamye ubutujyaje yanditwega Kwindi sijana wange ruramvuye ko mwebwe muberewe muhiriwe gazozongira nazamburiye burya burimba bashirako ngira nabwambuye ngiri kuri table d'honneur ntabyo sinibaza ko nabana narabutahanye kuko je ibintu byo guhatarisha sindabikunda hasi ntibiri mu maraso yanje nimbwiye ngo nabere mbona ko nahatarishije ubu nyambuye ibyo bintu bumbujije kuzoza kubyambara mugabe mbona rutuntu turi simple ndavuga waho kakazi kari simple akamodere kari simple mugabo nuko ndemye siko hadi siko twese turemye bisiguriki arandi Imana none bida sinibaza ko none mu bintu byinshi byiza byo ngakuri iyi si reka ko niko ndabyibaza nimba ariko biri Imana ibimenzagire rero bizo bicike koko ndabikunda kose nuko rero murumva rero yuko kimwe muri 10 birakuraho iki birakuraho inzitizi rero umugeni kujya kunama yifutse uhana umugabo waraza kamufugura wow kabona image y'abantu bose bakabona uko yideko yuko yagize kimwe ara muri 10 gitanze ari kintu ufukusha gucyo mbwira uti none anitaje ko maze gutanga 2 3 no
ntiwibagire kandi ntiwirengagize yuko sibyo hari igihe wigishijwe dufata Imana yagushaka ibujumbura mwirohero kubera imibabaro y'isi y'amakarande y'imivumo ugeze Kigana ari wacinyagisoro kandi rya mu isi y'umwuka ngo umunsi umwungana n'imyaka igihumbi kandi imyaka igihumbi ingana n'umunsi umwe ntiwirengagize ko Imana idakiza ngo ubu rero ntabisho bishikoresha basimana no ikoresha itegeko ngo ubu rero ngo yabikoze ngo hurutura no ni system uko bandanye ubikora kimwe muri cumi kirakugaruka n'ahandi Imana yagushaka amasezerano kuko wari waremewe kuzoba mu muji mwirohero mugaba amakuba ibisokuru agasuzuguro ikibyangiro imivumo byaragukweze biguhuza n'inda biguhuza n'iki biguhuza n'itabi biguhuza n'urumogi ugeze hariya mu mwongi w'acantu yitwa ku muhanda na karondi ko natanga sibyo kugira uzohagaruke kugira ngo nugere mu muco twebwe tuba twiganukire ko barabara utegera imodoka ari yose bizogusaba kudida wirenge bigusabe nta n'imoto izogerayo araduga yo gucuramika igihe rero mu isi y'umwuka n'ibintu bishaka gutwara n'imyaka 30 mugajiki n'ubundi Imana ngiki nuki yamasezeranye yagusezeraniye ugasaba imbabazi ukaba mu mivumo mu mikoshi ukaba mu byangiro ukaba mu ruzererezi ubundi musi ukisobanukirwa ugashingira ku itegeko ry'Imana irakubwira ati ndakurinda ushika umunsi nabikugejejeko si ibintu byinshi Imana dupfita araduha no kiretse iyo dushaka byinshi cyane cyangwa ugasanga ibyo washaka byari bishingiye ku murage wabagukomokako ibyo nibyo mugabo ubundi mwana yobu ibaza imyaka yamufashe kugira ngo asengere urugo rwiwe arondere ubutunzi agere ku ngamiya nka zige arondere yari uwa muri wuri ni uriya wakadisimu mutabyirengagiza agere ku rwego yigishwa wenyine akaba ari we yibera umuhereza nkuka kuko ngo ahora abona abana biwe bagiye mu mazu kwa basaza yarafite abakobwa 3 n'abahungu 7 ngo agajeje ko batambira ibitambo kugira ntibave bacumura Imana ihave bije yobu agafata uwo mwete karongora umugore we akabigera abana 10 bagatunga gushika abo ngo bubaka inzu iyo myaka mbwira ingana Imana ikamugerageza byose ikabimukurako yobu nawe wageragejwe ukwezi kumwe na byonsi kwama kuba yiwe yarakurikiranye gose nibavuga ngo amaze imyaka y'icyanke iki no yobu mumbwira ikintu imyaka Imana yaciye ifata imwongere sibyo yobu rega yapfuye afise imyaka nk'iya Aburahamu imwongere amakanda asura byare zambyaro kandi muha abana beza bo banavugwa n'amazina iyo Bibiliya ubonye ikintu kivuga izina kiba kiri ikintu cy'agaciro muzora w'umwami kaze Esther bavuga ngo Esther ngo ikini mwamaze gutsinda ba Morodekayi agatsinda kawe intwari baravuze ngo Esther mwene burya ugira adresse nimwibaza ngo sikindi kintu kandi ko yagira adresse mwisimuka no kubateye ujya dasonga kuko iyo ubayiteye kwa Imana ndaje kubibigisha ndaje kubabwira abantu bane bashobora kugutandukanya n'amasezerano yawe burundu akagenda abantu bane kuko n'Imana nayo yabaye umuntu jambo w'Imana yabaye umuhigizo umuntu abantu natwe asa natwe burundu kirara cyawo kikagenda bakugwa ko n'umuco wa Kristo bakugwa ko n'itegeko ry'Imana iyo rero muri abo bantu bane harimo shetani usomye igitabo cya Zakariya usomye igitabo cya Zakariya kirakwereka yuko shetani yagiye nguje imbere y'Imana ija kurega umuhereza nkuko yari yagize intege nkeya mbwa kubera inyifato yari afise n'imibabaro yari yaragize n'impamvu yatumye agira izo ntege nkeya Imana tukagura shetani umumarika aragenda agirane Imana yari izi ko yahaye uburenganzira shetani ubwo burenganzira ntiyayihohoteye Imana iragenda kandi Imana imfasha turaja kwaganira rwose Imana icituma umumarayika aja kwambika nde yindi mpuzu nukuvuga iyo abatari yunze ubumwe nayo ngo abatunganiye Imana ntabwo Imana yari guca ifata ngo uje gufukafuka amakosa rero nagenda babwire ko kimwe mu bya 10 biziburura imigisha yacu byuburura
inema zacu ibyariwe n'inzige bikagaruka kandi bifukura hari imigisha yacu kuko buryo urashobora kurengana hari inzabu ntuyimenye itanga kimwe muri 10 by'umukama umwasi wawe ararengana akarengana inzabu wewe ukayitoreka bikwiyereka none rero icyo nicugurura ikirere cyiza ku buzima bwacu mu gikore murumva yuko n'umu Kristo muce kumviza akajya kawudiyo kiwe gatoyi murumva ko yugururiwe ikirere cyiza murumva ko yarasigaye avuga n'ubureve ngo yagomba no kwandika kuvugisha bikanga mugabo uyu munsi yumvise amajambo yavuze najanguze ku mutima ngo Jesse kenshi mu Kristo avuga nkumva umenga ndiko ndasorerwa abari mu mwuka w'Imana bari kavuga n'indi mbaraga bari kavukana ubundi bubasha ubundi bushobozi none rero Imana yenyine amahoro ibaho umugisha banezereze ibarinde kubabura kandi bagura imbibe mwebwe mwahisemo irizamu ryo kugurutsa ikirere cyiza ku buzima kuko si ngombwa amazamu ngo muyaterame yose hako muyica muguma muyapfubaguza uzohora upfa umufata utiyindwi cyangwa uwo munsi mfashe zamiri ufata iryo ube wihereje ririmo ubutunzi bwose bisigaye Imana ibiguhera mu ibere niko yavuze reka sije ndabivuze kuma ndabose ibindi Imana yamenye mugabo izamu rimwe urizirikanye urizirikane ko ryumva ureke kwiruka byose kuko ni muri restaurant VIP rero restaurant VIP birimo ibintu byinshi harimo n'ibyo utafitiye amafaranga cyumvira ngo ndasatse oya kama Yesu turagushimiye cyane kuko uri umwungere mwiza kandi witwaritse ubuzima bwacu witwaritse imitima yacu ikirere cyiza ku buzima bwacu turacakiriye ikirere cy'ubutabazi ikirere cy'ubudahangarwa inema yawe Yesu ibe mu mitima yacu igwiriye rwose ubudahangarwa bwawe budutwikire imbabazi zawe zitubeko amaraso yadushire ku ikimenyetso uyu munsi ntidutsindwe uyu munsi ntitwirukanwe uyu munsi ntitwangirizwe uyu munsi ntitubengwe uyu munsi ntitubabazwe uyu munsi ntiduhombe uyu munsi ntidutetegwe mutima wa Miranda dukomeze atwereke umwongo uhuma n'ubudahuma kandi twongere kubishyira ku nanga turamanitse idarapo ry'urukundo dukunda Imana idarapo ry'icizere dufitiye Imana idarapo ry'ubudahangarwa twaremewe urakoze komeza twubaka ubwoko bwawe amen amen haleluya cyane